Special delivery service is on its way. Special delivery service. What's it going to be today? Postman Pat SDS, we all know he's the best. Mission accomplished. Posta servizio Veresi, una gurea. Posta servizio Veresi, a puerta e signore, posta va, la tuta, la naku, katuta. Missio amurututa. Itt a különleges küldemény, mert már közel jár. Itt a különleges küldemény, ez az, amit úgy vártunk már. Osztasd meg, készen áll, ő a legjobb, tudjuk már. Küldetés teljesítve. Usa el servicio de entregas, vela y de empaque. Es un servicio especial del SE. que será o que trae pra nós. O primeiro aqui é alô, até sempre o melhor. Trabalho feito. Beter om special kost, den på vej. Beter om special kost, Ulvepass. hvad må det så i dag? Postman Per vor mand, og vi ved, at han kan. Opgaven fuldført. C'è una consegna speciale per il postino Pat. Una consegna speciale. Oggi che succederà? Ecco Pat, sì signore, noi sappiamo che è il migliore. Missione compiuta. Servei d'entregues especials al Patseni va. Servei d'entregues especials. Què serà el que ha d'entregar? El carter Pat SE en un no res ja ha arribat. Missió complida. Een speciaal pakketje, Pieter brengt het graag. Een speciaal pakketje, welk pakketje brengt hij vandaag? Pieter Post, hij is de man die ons helpt en alles kan. Missie volbracht. W wersji polskiej wystąpili Piotr Gulbierz, Małgorzata Musiała, Laura Haras, Małgorzata Piłik, Piotr Witkowski, Mikołaj Mikołajewski, Rafał Ostrowski, Bartosz Lamparski, Artur Blanik i inni. Nagrania Mikołaj Mikołajewski, realizacja dźwięku Karolina Kinder, reżyseria i kierownictwo produkcji Paweł Żwan, opracowanie wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipays Media International. Za polską wersję językową odpowiadają przodownicy pracy ze studia PRL na zlecenie telewizji Puls. Kierownictwo produkcji Agata Bornus. Nagrania i montaż dźwięku Damian Zubczyński. Czytał Stefan Knote. Mission accomplished. Au dublat în limba română Ion Ruscuț, Gabriela Codrea, Sorin Ionescu, Florin Stan, Sebastian Lupu, Florian Silaghi, Marlena Prigoreanu, Mirela Corbeanu. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал», Всемирная сеть. Мы служба срочной доставки. Что сегодня нас ждет в пути? Пусть узнает целый свет, лучше в мире это Пэт. Задача выполнена. Служба срочной доставки, Пэт уже в пути. Служба срочной доставки, Пэт в пути. Приключения.
приключения сможем найти. Почтальон, друг наш Пэт, лучше в мире просто нет. Миссия выполнена! Na slovenskom znení spolupracovali Miroslav Noga, Michal Halon, Ivo Gogál, Viktor Vrbiar, Marian Ujlachy, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Robert Méder, Marian Lapoš, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2015. Zvláštní zásilková služba už jede k vám. Zvláštní zásilková služba Ještě dnes! co pak vám dnes doručí. Už dáte, kocel krep, doručí vám všechno hned. Vyrobilo Studio Bear v roce 2013.